Matalikuan niya ni mata binakamain ni totok makaot na kemo ni Ray ni bola binaka. Gono was ningon ni out pa lang show. Na pala sa aus daro mga binibinato ng kabo de sora bito ko di weekend daro na Matalikuan the biggest fresh breakfast breakfast buffet koton. Ibra kanya na binaka grabe raw na mate di bisele mga bunuay na mate ni uto na valimbula melutoka and ruku ni Aspen Medical. Dunutiko ayas sayad kayum nirto vanutiko kena ruana taban ni turutiko tugo ayana Communications Fiji Limited kena Fiji Times. E bukan takutiko achibi shopita Lloyd Chong ni kentu ani song lutu yang andreva mereritake me kodi taura na sana pa politik. Kena gito digitaka o mal maninga na coach ni Australia ona na adavo kena nona timi koya me sota que Varanise. E na mga channels pa lang show sa mga na video fan Facebook page live stream and bugo ni ndabin din ra kilabi to konikina o biggest fresh breakfast crackers BSPK DG sa dono e nerde por na na kani ni sakit ba kena was tingon na pa lang show melina na lebu samba gimana to mena matay garuna za para to chuna bi Janet Tabui Isalelia yalla na ka wele na serra ya soko wasa wele veiko isalei lia isa heta ba sanga na kana do musite na kana você kona au bangara no gumatali viva me no uku for my makeup every day sebataki walelia isalelia garama na kana translation na serngona isalelia darogete ko okay don Dorza? Dorbo benak. O tingan dorsate ko. Right. Ready mele na ko ni binak na matakam na kuwa. Be communicate sarra na matakam din dai sa ko ni binak be communicate sarra. And I was sitting on ongo. Ina maro tagi chigo onga. Na vive kani onga. All right. Niya na kana kanda bisa kin dolwale se bisa di usato bisa kisa mo na live page na matakam kuwa. Robin Lee our friend Robin Lee. Ano Robin Lee Rame? Ada benar kamera randitora ocho orang goroya o ready mele. Ika melihat apa bisa macam mai. Jana tabu yang benar ka tinai mela Vike uni na sema macam na tahun taku KVT. Right. Na biasa buru-buru ni yang mati benar. Pemotin ni amai lagi coba kan nonton app ada singa. Iyo. Singa. Iya sangat on tale boy. Right. Iya. Tinay mela na katsena tabu i chono gorab na bole bole sem chuma matani ko out skiora. Omili mara sema chuma mai dakuinuku etalum mai Los Angeles mai California. Mela G di masa undur mereka. Ratu saya balik. Maleka. Saya arnang kita Andra. Ya benar kan benar turun nama betul benar mana lah. Kira nama coba be tabai kini. Spanky ke bawah rombol maya nama tak di be garab di kuat. Kalau dia benar buru bito kan yang apa kata bisinga. Cigo go enak kor di tak libus. Go nama kantor mewani buka. Nama tu ali lisu kantor di mani busi. Yeah. And I'm ladies and gentlemen, boys and girls, so those of you tuning in this morning, and also those of you have been following this program, and also this Outspalangi show. Those of you in America, Scotland, New Zealand, Australia, those of you in Sinai, thank you so much. In Egypt, in Nigeria, in everywhere, in G2, in Reywanga. Oh, everybody loves Raymond. Lisa, Paul, Justin, Nermanaka, Kabambimbi, communicate Sarnando Chumai in the bus, in the taxi, in the minibus, in any bus or bus, and also to the students and also all the teachers. Right. Niyan running Bolabina. Okay, don't tell me about the Naruto on the Rugan, do a Serki and Matarico Vicada. Out to what the time on the Serra Libre on the Burua, not the Guru Talaga. I want to run Gumatani Dipa. I always look for it. Monobisaki Saki and a singer. So that I can hey, Takiwale Andilia. It pass around here, Oilia. Hey, Lia. Yes, okay, no more cost my way. All your problems in the water. You never come up with the nose. No mulanga Andilia. Your problem. Oilia. Haha, Lia. I will swim across you, Lia. Yeah.
I will swim across you, Lia. Ouch. Okay, ngone talano membeleta na ngune ngone pakasibia endua kartu ngole pakata na buli ki telebrisi nga lesuma to sanga mi okko saranga. Ouch, ngale la tanga tanga talo pakabici. O chame dorge banda taka na kiana itutuk membeleta na kiana mi solwa na no warning letter. Turang karara mangon do nay talano me baleta do no tabale e no ngole pakata pakamata nitu. E no ngole galita do sibu bira. Niwatia sanga ngulungu ngwana tiku sanga warra kitiku na transport. Saya do mana transport sanga vikyo tabale ngo isa. Ker me tu grok tale bagale. Right, on chiko. Me tu grok tale tongai lako. Ya na lako malabu wiki mene bekani na lako malabu kada mando nanu momento do ngwana bagale lai. Na kanga ia vongo. Na no tongai lisuma na boli ko kitele mertongole mai na korturanga suba. Pak samataka and bay bus stop. Na no tongole chigmeya. Right. Na kokua ke na lebu ni angone tubi tamale ngo. Ko tola tuma. Right. Sakele rara ndreva stop. Ndreva stop. Ndreva stop. Ela nona su era ramai. Ela ngoni sibia ni angona ni sandondone me la come transport. Se kachinga kwa waiter. No non è come in office. Era deve complainti con una buona mata squad di dagaka be imbosole. Right. Sangay bakatua sangay dili mo tabale gamitan no vi ko vi au Ti sa kana board na kena bitaw. Sangay ronga ka bakatua. Mendur tamata dagaka. Me ando vi ko na warning letter. And the book ngano na kelera mai tolu sanga bulu na bus stop me susua. Dara bana ka mai na makoy birthing unit ya makoy. Tinay J. Ni ana bana ka kemuni bina wale sarvi to ka dina matari. Okay. Ni sabi ro ko na warning letter. Go, ladies and gentlemen, they bola in the warning letter. They wrote a warning letter to my na board sir na bola na warning letter. The board of this company wrote the letter. Arabana ka turang leta pate sedikuta tu semsa sume male ba to tara to beronga na ital no ni warning letter matali ko. Okay. So na warning letter, ni tamalego enobuguni na kelera. Wrote ni sibia ni tolusan bulna baso. Okay, balata ka nidam. Balatanga ni asibia ngona ni avia suasua. Okay. Nada ni torbongo ata itabali out o tuki. Okay. Vatonga na leoni bola ama indogori. Iyo no manga long for tasmania group de anti ratakele bi kaiturani rewa pedisa turani na kelo selosio bi vita dini o John Calvin Channel li bai se modinga ma seki turani na dir. Gone na lala ni mata yang 7:30 AM to sobaka sel kede me real boys. From Paul Justin Rabulambe. Kasi gang. Okay. Gone na warning letter di nona mierera. Isa. Oh tabali ouch. Andaling tek tomango na vuni ser na ikau ni talanoa ni tutu di warning letter. Okay, ouch what tago. Mierera lain TikTok. Spread it. Underneath. Spread it underneath. Okay. Nanti terbunggu tuki. Sa kulita ko na kianay bola, dia tuki. Isa, dia tuki. Right. Sa menyado nandalin no gutebeli, endonay bola katabuti tigo kina na yadam. It is come into the top of my table, the namesake that is called by your name. Okay. Salmurenga na be talaya na bugni taka kina boli ko kitele buera mata saudi. It's just the matter of I'm sending you to the village to go and work. All right. Okay. All right, dongo. Mobosota ni senganin dua wala nga nevola ni kunru en balitiko mai dingomi en andel neguteveli kani 5 taon saranga. You have to forgive this not only one letter. This only not one complaint. This not only 2 complaints. There's 5 complaints about you. Tuki. Okay. Na Tuki auto sana kera mo na visyo tayo na babalan. Okay. Total go. Au bombo tinyongo endo na no mulu makawa. I have faith this is your problem is making you soft a long time ago. You talk about it and we talk to you every time. I want to protect you from the upper boss. Yes, tuki na vika sera no mitobo o sa mai bagay dorango. But I couldn't because I am very, very frustrated of what has happened to you.
All right, okay. And nanor report na nomilaw e vole toki na nirtong gayado nga and nanor tong duibe vale e da lima na kaloko e na mataka dada. The report from your gang, it told us or told me that they've reached home at 5 a.m. in the morning. Ni satu ku ni mondo umbimai ni saute na dakadaka o sa dambe bulinga and anomu via ngunyangwa. Because they ask you for you to come along and to go home, but you still then focusing on the ground. Na words. Kene kuri ni vehicle kele ni mbaso taro pada lori mulai mikina. Plus every bus stop you stop this car or the carrier or the bus to go and water yourself. Water the garden. Arto wili ka kene ni ko bakele ba tolu so bulu kali mana lori na dakaka ni mbera ni ndo ya to makisu. They read the report and they knew that there is 35 bus stop. You stop every stop. That's the stopping point. Tuki na taro itiko ya na vali dakaka ngo na vambeka sa lega tiko beiko. Hammer. The question the company want to ask you. Who are you? Kaya kain dua na lega baka ngata lega tsukir no ngata e tu baka na company go menabuke iku kina. If there is any in part of you that is damage or any problem, this company can trust us in it. Don't bother nak. Okay. Wili ka mo meno mo imata ni bola se warning letter. Read this, for this is the first time for your letter, your warning letter. Sandona ka mo sumo miya raratunga may ngonisala. I am very, very proud of what you have done. You have stopped in every bus stop to water yourself. Okay, what total. Uli ka mo meno may matay ni bola se warning letter. Read this. This is your first letter, your warning letter. Sandona ka mo miya raratu may ngonisala. I'm hopeless why you water everybody today. Sakirei mulai dona mata mandai bale. I please ask you, spend 1 week at home. Mulai mibi na kasarang ono sawo tekina. Mo gelistale mamamitigo ko takara. You fix your intestine and water yourself properly, and then come back to work for another new day. Human resources manager Moki. Human resources manager. This is Mogila. Huh? Tuki. Tuki, please, I beg you, stop drinking. Sando nakatuki. Mabakila ko ni company kinelew. Hammer, I'm very hopeless you stop the company's car just because you are selfish, just because you are proud of yourself, just because you want to be a man and all the village there to look for you. But little did they know, you came to receive the certificate of watering yourself, passing 35 bus stop. Mate di una. Meron dia no hale se non devi cia. Mentre se non no warning letter e non può niente. You very selfish. Emma, you very selfish. You proud of yourself. Ready, Mele? Now we're going to Marama and don't do I'm like and don't have set out in a video of Kuritungani Vitalwa. And a woman in a Mia Motabalingo. Nirota Sanga, a Tolsanga Bulkalim and a bus stop and a Tatao. Away. Woo! Ang tutun na warning letter kung kasangin dua bi anong dua. Kung mengay susu tu berkala mengay batang bikel tu mga fancy tu.
Make my day sarang one lata inyama. Ora di bina kapna mo na doba chimay na mo dono mo arada. Kera dono mo like dono mo hat siata ke kondian to pati ako na muna gona. Brother kelo rich na emoji ni na mo smile. Yeah. Tangi chimangang kay smile. Yeah. We need another share too. Yeah. Go bakango isalay dono mo share. Yeah. Ready mele proud rather than the chiko kwa. Share. What are you? Choana Gorea. Really? Serai yang bakin dilea. Share. Boleh kini silang di salami. Share. Out santo chuno bitu-bitu donong ker-ker. Mai. Sabule ngunu singo tantu ingkara uno tanga-tanga ker-ker. Au sa ker-ker ke bakang wala chiko na bi songo. Ngunu balabu chiko ngam sala. Mong mucho ya. Ker mo na numa donang bilo donay awa ko bi tar mo men boy. Balata na taronga. Ketika sa Sibia na mukelera, who are you? Do you want to be a star? You want to be a star? You want to be the book of record for 35 pastor? Hey! Woo! Lay! Musara kita guben. All right. Bollywood. Ya turun ke marama ngaro bumbunan dili bakayawa. Yeah. Dan doktor may namusiano kangu. Na ni talanong ni susu ayara. Mego mena ngona ngana bino ngoli dom talkina. Right. Ngona ni toka ni rocks na buta ouchma. Go krumundu. Ni kalongata, ni marau tiko. Andi am to pati saya enggak? Kau may pagkakalaka. Kito sanya nga chimito nga nga. Ni kalongata ni marau mga ni binakasin ni gabi garabi ni kuwa. Nano makakuni mo na ba? Yeah. Mo share pagando talab na pa BSB. Right. Punjas kay Digisal. Berbale bumirer. Sasya takot. Bina wala mo ready. Naka. Hey, lei tutua. Dari tutuk